हेलो फ्रेंड्स तो इतना आधा आप यानी किधर थी ना एंटीक बर्ड ड्यूटी का बड़ा नहीं ना अपने वीडियो है මේ එකක් තව බෝතල් ටිකක් තියෙන ටිකක් පෙන්නන්න. මේක වංගෙඩියක්. මේ දෙකම ලාම්පු භූමිතල දාලා හදන ලාම්පු ටෙප් දෙකක්. कैसेट पीस गोड़ा तीनों में चले एक करम पेन मैं पारानमेगा ఒక్కమ తీను దెక్కదన్నే మీకు మెతిన మీద తట్టి కూడా तीनों में चले यह वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब करना सभी कमेंट पर शेयर करना कमेंट करना ये ना टाटा बाय